Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngwamukele kwesimanje sokuletha indaba ifika ngaso-ke isikhathi kunomlayezo ophuthumayo obhekiswe kuyena-ke laphana-ke uMafikizolo-ke njengoba sazi ukuthi uMafikizolo-ke usematheni-ke njengamanje-ke noma-ke uyatrenda-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke sazi ukuthi-ke uzokhipha-ke i-EP yakhe-ke njengoba sazi ukuthi-ke lo mfana-ke ushaya-ke ama-hit after hit. Lo mlayezo-ke uphuma kumlandeli thizeni nje ombeka ngokusobala ukuthi-ke le nkulumo-ke yakhe-ke ayikhuluma kumaciko podcast lapho-ke interview khona-ke uyena-ke Shudula-ke wabeka ngokusobala-ke uMafikizolo ukuthi-ke emantombazaneni-ke yena-ke akakabikho-ke straight kodwa-ke uyashaya-ke uyadlula. Uthi-ke lo mlandeli-ke womculo maskandi kumele-ke axolise kuwona wonke-ke amantombazane njengoba-ke esupporta-ke wona-ke umculo wakhe-ke uMafikizolo bese kuthi-ke le nkulumo yakhe-ke ebese-ke eyayihoxisa njengoba-ke akhuluma kabi-ke ngawo-ke amantombazane. Mbukeli-ke ngabe kuthini okwakho ukuphawula mayelana-ke nalolu-ke lolu daba-ke osethe labeka uyena-ke umlandeli womculo kamaskandi laphana-ke kuyena-ke Mafikizolo-ke awuye laphana-ke comment section mbukeli sizwe uvo lakho ukuthi ngabe-ke uthini. Siyabuya nezinye siyabonga. Sawubona weMafikizolo, yimina lo wamthukuse nerasta. Ngiyathemba ukuthi awusangiboni kabi yami ngoba umuntu meke waphumelela waseyakhuluphala waseshobanelwa yipipa kabe sababona abanye abantu. Ngizothi-ke mina qawe ilungise le nkulumo yakho oyenze lapha kwi-interview yakho ekhombisa ukuthi wena abantu besifazane awubathathi serious, yabona. Mawuthi wena uyayihlabela nje uhamba uyihlabela yabo. Ilungise le nkulumo leya ngoba abantu besifazane ibona abathanda umculo wakho yabo. Thina impisi nje thina insizwa asinendaba nomculo wakho yabo. Akekho umfana oqhanyelwayo ongasanganiswa umculo wakho, bekhona umdumazi, bekhona umthandeni, bekhona ucabashe, bekhona umnikezo, yabona. So ilungise le nkulumo leya ngoba kwawona lo mantombazane lawo hayi ngoba ethanda wena, athanda umculo wakho. Mozothi uyanothisa nje kuma comment akho ayikho intombazane ekithi iyakuthanda wena, yabona. Wonke amantombazane ayathanda umculo wakho lo usebenzisa ukuthi wena uwayuze, yabo. Ilungise le nkulumo kabe yama mongajikelwa abantu besifazane. Ayimfana wami uyokhathala kakhulu ngoba yibona abantu abasupport umculo wakho nabaphusha umculo wakho ngama video ko TikTok. Impisi mosuku ubona ishaya ama video nje isuke zenzela khona ukuthi zinawo abantu besifazane, yabo. Hayi ngoba ukuthi ngoba ziyakusupporta mhlawumbe zilandela umculo wakho wena. Akekho umfana oqhanyelwayo othanda umculo wakho, yabo. Ngaphandle ke komfana ongaqhanyelwa nomfana ongenalo ipipi nomfana onepipi elincane, yabo. Yeah, ilungise le nkulumo izokuqhatha izokubhayizisa. On my phone, what I can delete pictures and conversations. What I can delete pictures and conversations on my phone. What Awujalo makulele ngiyamphupha mangivuka ngiyamkhumbula lapho akasangnani kodwa ngiyamthanda njalo makulele ngiyamphupha